la parsali amo ke tse ne reses zo ke tsu te ma ta thela parde ya ke tsu tui ke puma hauri kalvari ginu pio da ke tse mu pol hau pupie themi go petha ke shiki themi ke kra su leli re da ke tse pelele re da ke tse mulie Tiki ke midi a ke lunu mudo ke lunu ugo tiki ke midi how selerdi kravapu ke midi ugo me hoseli vituga how mo hoseli ke vitu te meta ugo tiem hamed zuke saki mori temi pu med zuke saki utu u med zuri ke sa ugo scale ki ke mi ke tsupundu nu tiogo huni ho med zuyaga keze ke pele krotonu fellowship no ke pe kroketsunu ki dipo sedi huni ho med zuyaga Temi Lhouliehunuo, Kizu Lhouliehunuo, Kizu pattern no ke medzvaya mo, katole so ke penyo fa pugasa Calvary su sedi huniho medzvaya ga. Temi po. Temi ke vise po, ke dietose po, ke petsose po. Jukye mezetsuya ke mo po. Temi shigetsubo Krista ki vorli liro, ai vorli zuzo. Jukye krimi po. Temi ke shumi po, mi bu posedi ke me jesse ke jami po, Jesu Krista ki voli liro puro visa ho. Ogo shiketsu po sedi kertsuya. Tie Jesu Krista sedi ogo hamed zuketsu. Tie ogo Jesu Krista modi hake kribo temi jounu ke me zda liro. Calvary temi pige me sopo tsada sisi ketsu. Verse me fesenu. Ogo mi krobo la Cruz de hau te pika me sopo ketsu. Musa ki midi temi jounu ki zu jounu nu hau sevor ketsu ki Calvary Diekepu pushe ketsu ki temi pika me sopo tsada sisi ketsu ogo su ngulie. Musu ogo pika me seri tsada zotu musu we cruzu kren ketsu mhatho ketsu oke penyo fa pusa. Mo hau oke penyo fa punimo ketsu ke krilamo na ogo Temi hasin nu ke penyo fa nicheli tu ketsu temi ke vike kunu nu ke penyo fa nicheli tu ketsu o ke penyo fa hau punimo torzo ketsu mutseli kenza ketsu la popunyu Jesu Krista kapi Calvary ginu o ku pusutsa sa o ku lashesa disiru o ke vike kubo nu ke penyo fa nicheli tu ketsu o ke petsu o ke dietopo prepi o ke penyo fa nicheli tu ta ketsu su popunimo ketsu soko vizo derisu ginu ke penyo fa nicheli tu ketsu popunimo ketsu tie ogo amuno ke dipo sedi medze muri inshizanyu muri kepele krono kepekroya kazako ogo ke dipo sedi ke medze bayaga tie ogo hau ogo masi hau Krista ke hula Lhouliehunuo po foundation hau ki hake kribamo hau nu talieliro tie ogo foundation hau nu ogo Lhouliehunuo verse me fe suru musere Ogo haki moholasan Paul pusha ketsu dilike vi vorma ketsu ke nigo mikakra mi modzunu ha terhuke famirmo ha ke simirmo ketsu pushi ketsu gropo pukesa ketsu ogo ngulie oge penyo fa temi modzuki vi ketsu penuli ketu temi modzuki shua ketsu separdi temi modzuki vi ketsu penuli ketsu ogo su ngulie Mupo Calvary su ginu temi mozuki Calvary we tengasepo peviele reketsu liele reketsu vipo po su ginu temi mozuki vi ketsu temi poke vi ke konunu ke penyo fanitselia ketsu temi pomasim halenu ke penyo fanguli vi ketsu temi poki skininu ke penyo fa pozunu puyani le vi ketsu pato hau pennasa ketsu ogotsu ngulie Temi ne ke pugasa ke midi pets dietodi luketsu su vi. Mi diezedi luketsu henu joreli ke vi kosedi luketsu su vi. Deri pak satan pahanupum hatotsidi yaketsu su temeta hakosedi umedzupi uke penyo fam hozunu tsete ketsu sutigi satan sunupum hatoke shotsidi yaketsu kekelamo na Jesu Krista hozunu vorkeli Jesu Krista pelekeli shiri joreli sokonu grupa tse tepaya deri sokoginu usaprepie sokoginu aringulie zre sokoginu medzupi uskel uruluru tseda temeta suginu keshupum hatotse ketsu su mulie musu uke penyo fa punimo ketsu ogo verse me fasturu sera hakiko Pharisee ko ke lumo hosel ogo hakesimi ko ke lumo hosel hakwe ogo temi ke krigwe ogo mozuki ke simi mozo muslim hidi ogo takedzimie
Deri Jesu Christa pelle ke lishe uko hako kiki uko tha viko da ke tsa shiketsa ponu polwe ko kipuba ke tsa Jesu Christa la motu ke tsa she pukrusu la motu ke tsa she nyekori tie nyeko tha ke zmize ke tsa puba ke tsa nguli mo Corinthian me ko hatiki ke mi che tho tsa meta uko pakekr ke tsu vimo ke tsu we sho ke tsu we fenishi vi se ke tsa po seli di temi ko mozu nu tu di how ho ke tsa sedi temi pekye tu ke tsa temi sepie temi busu pelle tu da ke tsa ke mi che toro susi musu tsa meta Masi wisdom. Ugo masi hau torzo. Mum masi hau ginu ke penyo funguli tu ke tsa ponichali tu ke tsa su we fesivish su jeli di ugo donu tu da. Musu we ke kuriba. Su we masi riba. Su we kisakini riba. Su we mi pudiezeri ne po influence ba ke tsa su si. Musu we temi mozunu pa ke tsa kuase me chase me crosse. Shiketla su temi mozunu temi sekichi wada gets mo temi su pelleto da gets su uke penyo fu punimo da gets su mulie Diekepu nu uke penyo fu uke vike kununu po forget mori kemi toke lu godliness kemi toke lu su temi jonunu su define gets su separ gets uke penyo fe peledis luketsa jorli go su separ ketsa uke penyo fe su punimo ketsa musulan ke pelu krolikenza ketsa su mulie Jesu Christa mie khawada ketsa mi sapromota ketsa su tsbie pugitsvelie shidi po su ginu ke luke kripo lupie mutsbie temi pekisa ketsa su ogo su Jesu Christa ginu su mulie mu po su ginu zoke moshe uke vike ko masim hale mori su temie po puto po scale po se po medzpe uke penyo furniture to liro sunu thaleken zeke polwe su pupe ko pekiri nyekori Jesu Christa la mo ke tshewe nyekori nyeko thake zmize first ko mozikiri juda mi ko nyekori nyeko thake zmie Greek me ke pele me kori nyeko philosophers ko moko hasi ko moko nyeko thachizmi ze nyeko ke penyo fasili ke to thanu to mo ke kila mo ne me ke lupette se hasim hale fudi sununu ke penyo fasili ya di lutu ke tsoko deri tie Jesu Kristalano nyeko tiezmi nyeko sapra ke moko nyeko hasi ke moko nyeko thake zko nyeko pe yu ke zko tie nyeko parta ke tsa ke kila mo ne Jesu Krista pele ke liginu iketse puba ke tsa ogo nake pukese how rom yeke diu po cruz pe vie pe povetseli Jesu Kristali pe povetseli di po ke di review sede ke tsuginu po ko separda ke tsa po ke di ke me yepo tsovoda ke tsa po theja maka kraba ke tsigi midi o ke penyo fe liepio vietse ke yesunu Jesu Krista pele ke li po calvary sugi thakeli su po theja ba ke tsa ogo suri rakrakasa ke Kertalanu verse serapunu. Mu siketula su tupieje ke hupuri kemholie ke jaubu nipu ginu kemholie lichie si. Viaro Jesu Christa ginu vi lichie. Kuyaliro Jesu Christa ginu kuolichie. Ni yaliro Jesu Christa ginu ni lichie. Iketsu puba ketsu mulie. Jesu Christa pomato tsikesa finished work of Christ. Polwe pokalu pomato pete how putu ketsa. Jesu Christa tsikisa wate mutsaka salam rivide. Sugi takilie, tsikesa sugi takilie ginu zotu ketsa posu pumu puketsa mulie. Takipua, tedzepu no ogo katolishinu mulie. Jesu Christa kidzinu pomato tsiketsa tiki. Puo mikropo o teni mi fupo makashu tsuzidi potekilie zepo mozuno vorsi mosazone kechik khabia pova kriwa morsho di pokipu si pogo kipu di pumakomo buka logeria tosje i sur early nutimi go tu da poto shete nyu fumo hosdi mi porem pe jomo de me arem pe joli lo vodi pumala sa hiji hai ketsuke lupo Jesu Christa tie arem pe jomo no vodi pumala sa hiji e diogo Jesu Christa mozuno nutu padali ro
오고 게디보 부도가 예수 그리스도 라조에 그저 수셰게디보 부사다 불라조 그저 부기누조 그저 무게메주 수기누조 그저 오고 수셰 디케크리 게디보 세디 오게 페녀퍼 쇼사투무 오고 수르비 오고 디에리 오게 페녀퍼 게테지디에 뿌찌뿌솔리 겐저 그저 오고 리시 그저 오고 기포르조디에 무티에 테뉴 하프게 루누메 호서 오고게 루누누모 호슬리로 소고게 루누리 Kechakechü Khriezenuo ke vi tejonue suzo ke pumalanu deri Jesu Christa arim pejosali lo vodi pumala sa hiche sulano Jesu Christa ogo ke lakese po ogo ke jova ke sulano nu po ginurabi ke mi konije hake kripuno nure ke mi kogoto ni go tabamuli po chabamuli ke polwe supuba ke ogo ngulie hafe tabunu bado liro Mori ogo tie ogo kapie potabunu chesedi mohoso liro keteje ani pu mpejili ke tsuhie gratitudes ani pu ambitedeli ke tsu ogo hoshi Diekepu kirapunu vorsali tumu Diekepu pupi ogo penyo fatejili ke tu purshuli ke tu bomoda zoti timu ogo tie ogo haunu vorli taliro ogo kepele ke lu ogo kele haunu vorli taliro ogo tie huni ho saprepie kepele kronu tsuketse huni ho liepie kepele kronu tsuketse kezeke jisedi kepele kronu kepele tsuketse ke hupu tsuketse ogo huni ho krikodadu huni ho ngume jikodadu huni ho lielien shi kodadu ke kugime ke ke preli ke huni ho medzidi no vimo potatse po vimo che hakomoda di po Gesù Cristo nyunyo po Gesù Cristo li pe po vietzli te puri ke pelle miede furi ke pelle no po ni pe sali ken zu de che Diekepu di oko huni ho Diekepu krotatu musunu Gesù Cristo gi no mo liro as jizo pozoli che tie arishi che testimony kapie oke huze ka sali vi norishi che kapie ke puli ke vi Gesù Cristo gi no zo che go ngulie slogo Calvary mohosliro Calvary's worship, thanksgiving. Calvary gi kerasho mu keteje parle mota ketse su kepele ke lusuno ke krede. Calvary's worship mu thanksgiving. Calvary gi nu mi medzu ketze mi condemn ketze mi ke vike su medzu ketze morisu criticism mi tami me leketze. Calvary gi nu su parmo. Calvary gi sokopete pupie Calvary gi tsubate so Calvary gi nu park tiki keteje muke meje korbi Calvary gi nu park ogosu mulie Jesu Christos la put katolashno po tiki akivorliche ke pumu puket akerali kapinyo ko tsuto ke Jesu Christa temi kipie poke dibanu cheket ke ni nune ke khengu ke meje temi tsutori temu kimu keket ogo mulie Calvary Diekepu sheke tshe Calvary mohoga tshe ogo Diekepu zdazuto u die speechless wordless ke dupo ripus hatu muha peshet thorli ke Jesu Christa ginu su amez my right is in Christ. My value in Christ. My wisdom in Christ. Jesu Christa ginu amezo. Jesu Christa ginu avelu su apuninyo tsata ketze. Jesu Christa ginu amhasiri su ginu zo. Po ginu zo. Ti hau tsuwada ketze she oko kemiko ketze. Mu to zle ketze. Sokorabi kepuma su tanulerde ya ketze. Oko ngulewe. Oke penyofabu oko Khriezenuo tiene Kechakechü ke khie kama sanyipu no Calvary ginu tie nyu Jesu Christa kapi heko tsaka lampe jewe Zhapu za yemo tese turu fakili utje heko bu Calvary ginu nresho Calvary ginu kunyu ho khie Calvary ginu kunyu ho pevia saprepie heko kapele ke lunu tsdi Kerashono lubali ke vi, heko kapele ke luno lubali ke vi, tiezo romie tsapahimi po, ke dimie po, Jesu Christa Calvary lipie po revinu, nanu chili di grulie telie tajangu kili tui, no tie japi heko tsakas, Calvary gi no tajaka vorkori sedi tie, nyoko ritz, nyoko tsakas rasa, nyoko tsapevi tsakame nepie, nke pele ke luno tsaji, Jesu zanu chayawe. Amen.